ćemo morati da... A moramo malo kritikujemo i vlada. Sad, lakše, uvijek malo kritikujemo. Mirka i ja mislim da... Veruješ vlada. Hvala. Tako da, Goran će biti treba stvarno da se donese, kao što još neki možda moraju. Treba još da donesete zakon o rodnoj ravnopravnosti. Pa evo, ja mislim da hoćemo. Ja sam pre 3 godine... Hvali. Jel da? Tako. Jeste, savjet i sve. Okrenemo strategiju za rodnu novu, koju mi radimo. I podržat ćemo, imamo nekoliko zakona. Drago mi je kako ste, da. Da, drago mi je svi. Dobar dan. Koje kooperacije? Stiže EU. Jeste, EU nam je. Jeste, meni kad Jadranka meni to. Poštovana potpredsjednica načelniče, predsjednici opštine, predsjednici Skupštine opštine, koleginice i kolege iz medija, dobrodošli na svečanost po nivou. Drugu godinu za redom, koordinaciono telo u saradnji sa UN Women dodeljuje ove godišnje nagrade u nameri da pružimo podršku ostvarile napredak, a da druge motivišemo i ohrabrimo da budu bolji. Reč je o priznanjima u 5 kategorija i predsjednici Skupštine opštine da primi priznanje koje će uručiti potpredsjednica vlade. Idemo svako od nas. Izvolite. Dobro. Eto od moda. Čestitamo. Integracije, gospođa Jadranka Joksimović. Izvolite. Samo da se okrenemo možda zbog ovako, čestitam, onda dobro ste. Samo. Drugo pride. Izvolite. Da se okrenemo. Čestitamo. Predsjednik opštine Igor Rakitiću uručuje priznanje. Čestitamo. I pre nego vam dozvolimo, jel te, da se obratite, Nikola. U redu, hvala vam. I sada